thlir tu lengai thatu zongjok ten zawan chi bai le vek ule tun tuma chuanin All India Football Federation AFF ina India Football mi pa en kultura an ruat Khalid Jamil chungchang kan tar lang dona Khalid Jamil hi kan hriat thok angin Aizawl Football Club Aizawl FC Ailika min champion puitu kha ni a mizo thin lunga chuan engtik lai ma in are to don lowani Khalid Jamil hian India Club thatak takalo enkol nual to a Mumbai City te Indian Super League Club East Bengal te North East United te tin Jamshedpur te po alo enkol to bok ani All India Football Federation chuan India coach atang Khalid Jamil an than nuwa Aizawl FC coach hlui hian contract aziak ta a kumthum chung India enkol tur hian contract aziak kan hriat theuh angin AFF chuan August ni khata Khalid Jamil hi India coach ani tur thuan puang ani kha heti lai hian India coach ni ve theizinga hian Slovakian manager Stefan Tarkovic ming ari ring le a tin India lo enkol to tu Stefan Constantine ming po ari ringa tin mel lem manga an lo thona wangin Xavi Hernandez ming te po ari nok bokani kha chuti line kha thilero Xavi ero ka chu dot thupur poleng mai ani India Ram State pakhata roll thar pakhatina abumna lek aloni zokani AFF in an thana wangin Khalid Jamil aloma Khalid Jamil hian India coach na hi achel ngal mai lowa India football thunei tu sang nen hian a hlo tur chungchang le contract tur chungchang ate anin bia ani Khalid Jamil hian ISL club Jamshedpur FC en Kolmeka a club hi achua sandona ni chuan kumthum tal India coach ni tura contract je adua AFF lamin kumni an pephal nia soi ani thung atopa chuan anun rema Khalid hian kumnia tang contract aziak phuta atul dana zira kum khatdang po sei thei tur ani don ani Notice United polo enkol to Khalid Jamil chuan nuai soma hlo dona kum khata vaibel ṭhenkhat point patni a hlo phak don ti na ani mitam tak ril ruwa zona omchu India in engwangin nge Khalid Jamil a ṭhankher ti na ani a chana langsar ber chu India mi nge in India team kai hruai to se ti chu India ram football thu nei tu sang ta du dan ani a foreign coach tam tak roi to nuwa India coach tra enchin andu ti na ani ber mai chu All India Football Federation hi tunaya asum laklu atlatiama hi achan langsar takani bok Khalid anena an bukzinga mi Constantine le Tarkovic ten kum khata chia pek vek nuwa vaibel chani point bial pakwa vel hlo anin beiseya tunaya ISL chungchang boina an nei ma hian All India Football Federation hian sumlama harsatna atok to a kum sang ni le som ni pathuma asum lak lu kha vaibel chaza somthum pasari point pasari pali ani lain kum sang ni som ni pali khan vaibel chaza som point panga chi ala lu to thungani India hian tun thatopa kafa Nations Cup an khel dona hi Khalid tan chuan namma saber turani India hi group bia omin Tajikistan August somni pakwan ma chondona September ni khata Iran ma chonin September ni lia Afghanistan an ma chon chunzom le dona kafa Nations Cup a hian group pahnia asang pahni in final ang khel dona pahni na ve te pathum na ni in chuin anin lan le don bok ani kafa Nations a hian group pahnia asang pahni te final turani awangin chet that atula October FIFA window India hian AFC Asian Cup sangni somni pasari khel tur zonna anin landona Singapore nen match ni an khel don India squad te hian kafa Nations Cup imbuat sainan August ni som panga hian Dravid Padukone Center for Sports Excellence Bengaluru an kem trandona he thu kan puan zar meu hi chuan probable squad te po tarlan ani le to hial zok mai thei ani kum sang ni le som pasaria Aizawl FC tana ro pui taka ai lik no moi lo choi to tu Khalid Jamil chuan kan ram team ka en kol tur hi ka phur le a ka in chuang le bok ti in asoya India player te thatna le chaklo na hre turin hunenga mo chen chu Indian player te kalo en kol ve ta a he hian kafa Nations Cup le Asian Cup qualifier poi mo tak kan khel turatan min pui le ang ti in asoi bok pressure nei chu kanuam ti zong takalom atingam ngat
ani a Khalid Jamil hian Mizo club a champion puiba ka Notice United chu ISL playoff a hruai thlenga Jamshedpur chu ISL semi final le Super Cup final a thlen pui thei bok thlir tu le ngai thatu ten Khalid Jamil la ka hian enge be seina kan nei san chin ti kha han soi ve shim shim taila komin lama keima mi mal gai dana chuan a Khalid Jamil an lalu thi thutuk na dik tak ni in ka ria a chan chu a foreigner coach te kha an thalu tuka chuti rualin 100% an petok loin ka ria abikin India coach kal chuak ta Marquez Peka chuan aril ru kha petok lo le ni khana hriat te ya akan threswal ve thei tho boka chuti rual chuan han en thuak kha chuanin India team khan aril ru petok lo em ti te a player thandana te a starting 11 a te khang zong zong kan han thlir khan a thatok lo ni na ngai the tin Constantine po India team en kol to a thlen pui ching kan hria a Khalid hi thil ni ti mai mai lo ani a Aizawl FC a champion pui tum khan Aizawl FC kha I league atanga relegate to All India Football Federation in ang khong aya wanga I league kan kheltir le club ani chu tiang khopa din munchia chu I league ka min champion pui the Mizo club ka coach theina nei sang player ro pui taka lo chua to thina ni a tin Mizo player te ringam tu coach ani na lai hi Mizo te tan chuan a lo momin ka hria a chan chu Mizo tamjok ten India IO se ti kan du thina abik takin lian zuala te etmana te apui te Mizorama piang le selian ayus chetri te po aniang chu anni tan in lan na kong te po Aizawl tura ngai taila tin valpui te goalkeeper kan nei that biak hlu te po India senior team tan ain lan chonge tura han be sei ta ila tuna hian ISL buaya ISL khelani don em don lo em ti borok vel ariring em ani chung borok zong zong nen chuanin kan han thliranga India football hian ma son ben don nge atlak niam pha don ti chu tuna tang hun rei lo te a hian kan hre thei dona All India Football Federation in a buena thuk taka to a hian fans tam takin Kalian Chawbe AFF president hin du lova amai ro chu politics vekelo ni a Kalian Chawbe hi Mamata Banerjee thak tura BJP ina an voucher ani vele tlata chulai chu football ngor pialama khan politics a azin kongatan Kalian Chawbe hian All India Football Federation na president ni na achela hi apoi mo mani tin central BJP la sarkar rei phechuan Kalian Chawbe hi Mamata Banerjee lo thak ta se Mizorama tuna sarkar control lai ZPM kan sports and youth services minister pulal nging lova marte hian Kalian Chawbe kha judor ngai din huna te ding ta ila Central Minister thlengin ala nilowang ti soi theilo ani Kalian Chawbe hi chung huna chuan All India Football Federation a hruai tu lo ni tlang to na chu thil khala ol sam le thei dona India rama football tu nei tu sang berak Kalian Chawbe president ani te po hi le lama chuan Mizoram po hian chor thei dan frang a po kha kan la nei vele zelani ti lai kha kan bela Khalid Jamila chungchang ba ka Khalid tala ka inge be seina kan nei ti hi chu comment lama han lo soi ta ila ke ka 50-50 review maya kalom ma India mi nge in India team en kultura hi tin kalom na bel cha tu chu Mizo player te hre chianga ringam tu ani Brandon ate chullovate East Bengal la lu tu kha Khalid Jamil hi ni All India Football Federation ina alag lu chana hian pas tum tlang tak ril rufim tak pressure sangam tak ani na hi an lak chan pakhat anianga pahni le na chuan foreigner coach te aya ahlo niam na hi ani le kan ring boka tin Khalid Jamil hi ka Aizawl FC en kol lai khan kamo kha thiam lo set kan te trin kam mizo mi puin kan ngei trin kha pan soi sel luia kamo chungchang anzo po khan a thei to pachua thina chu wangjong ka ring ngamani ti trong kam chak chuak thin kha ni chu wang chuan ani po hian a thei to pachuang ti ka ringa a na reng Aizawl FC en kol line Aizawl FC tan a thei to pachua East Bengal lu nuwa chuan Aizawl FC nam borok thalo te pon han nei dot ta Aizawl FC constant chi bai du lova tin Aizawl FC zokin min ban tiang chi trong kam ten nei East Bengal tan 100% ka petoa Aizawl FC tan 100% ka pe thei to lo tuna chon East Bengal coach kanito tiang chi khatiang
press conference thu ngai nom tak tak te po khan soi thina tin referee thu tluk na diklawa te an han social thina enge I mu dan enge ngai dan tia referee social tura thuan han chak chho tir te khan avai thua ka kha aron lang le thina kiwa ta piang ania kia ta piang ma se Khalid Jamil hi India rama piang le sei lir ania player ani lai po player tha tak ania chu wang chuan khang press conference ama chonna po kalau mulo reng reng noilam kalau en lai ania tiang chi te tui kalau in de ya engom he chuan lam sang sang aka asoi thina midang te vo soi sel mei te po kha adu lo thina ni chu ting ang coach su India ramin kan nei thara alaka enge be se na kan nei don apoi mo lai permiso taril ruwa chuan lian zola apui le edmana ayu secretary te adu sakdonem ti kha kan zo na ni le ta to ani ti khan heavy content big chu kan du to kanga YouTube lama hin ron active chau le ka tuma content back war thak tak tak den kanin mule theu don ne